Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, malam ini kita akan coba belajar surah Al-Mursalat. Ada Kalestari Ahnan dari Malaysia, ini ngaji jarak jauh online. Jauh benar-benar jauh, ada yang di Amerika, di Malaysia, di Singapura, di Saudi. Kita nih kayak Bisa lagi ya. bercanda ya malam-malam Heeh, begini mainannya betul. mainannya ke luar negeri, ke Amerika. Tapi pas pulang tetangga saya kiri kanan orang Indonesia. Pak Indonesia Ari dari masuk. mana? Ini bayangan-bayangan kita Masya Allah ya. Dulu orang menjelaskan Isra dan Mi'raj susah masuk akal ya. Betul. Karena dulu teknologinya nggak secanggih sekarang. Sekarang Heeh. apa bedanya seperti ya saya seperti ini kan kemana-kemana gitu. Dan Iya. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk memberangkatkan nabinya ya Nabi Muhammad Mhm. SAW untuk Isra dan Mi'raj ke langit Mhm. sana ke Sidratil Mhm. Muntaha. Itu Allah kuasa Heeh. segalanya. Masuk segalanya ya Pak Mm-mm. Ustadz. Ini kalau di kan Pak Ustadz ini kan dari luar negara mana-mana kan. Betul Dari betul. katakanlah Arab Saudi, dari Taiwan, Ya dari Hong Taiwan Kong, dari dari Malaysia, dari Malaysia, dari Singapura. Belanda, dulu mah dari Ah, Jepang. Iya. tapi ternyatanya duduknya di kamar station dia Iya, apa? makanya kadang-kadang kan begini ya. Dulu Mhm. dulu Isra Mi'raj itu Rasulullah orang-orang banyak yang nggak percaya. Mhm. Kiai saya bilang begini, eh Ari katanya, semut itu bisa ke Amerika enggak? Ya enggak mungkin lah Ustadz. Semut kok ke Amerika, jangankan ke Amerika, pindah kecamatan, pindah desa aja nggak bisa jauh. Oh gini, semutnya masuk ke dalam bag, ke dalam koper ya, ke dalam tas. Semutnya ke dalam tas, kemudian dibawa sama orang itu yang bawa tas ke Amerika. Wah semutnya sampai di Amerika ya, gitu kan? Itu kuasa Allah. Seperti itu Mhm. pula lah ya perjalanan Iya, Isra dan betul Mi'raj. Pak Ustadz. Mhm. Baik, Masya Allah. Hebat teknologi kita ini ya. Baik, Iya. kalau Lestari silakan. Oke Pak Ustadz. Saya coba ya Pak Ustadz ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Bagus. Wal Fa. asif. Ya Fa. Allah. Fal asifati asfa. Fal asifati asfa. Kemudian. Wan wan nasyirati nasra. Wanna Wannashirati Wannashirati nashra. Kemudian Wal wal fal fariqati farqa. falfa falfariqati farqa. Wal mulkiyati zikra. Falmulqiyati dzikra. Yang ini Pak Ustadz uzro gitu, Ya uzron gitu. udhran au nudhra. Uzron au nuzro. Udhran au nudhra. Udhran au nudhra. Diulang atau dilanjut? Boleh diulang lagi biar mantep. Ya. Uz uzron au nuzro. Udhran au nudhra. Jangan nudroh, jangan lah. Nuzro. Iya, diulang lagi. Uzron au nuzro. Udhran au nudhra. Innama tu adu innama tu aduna la Lawaki'. lawaqi gitu Pak Ustaz, tak Ya, ada qi. lagi. Lawaqi
Ki, bagus. Lagi. Innama tu'aduna lawaqi. Innama tu'aduna lawaqi'. Kemudian. Wa idzan nujumu mutusmisat gitu Pak Ustadz ya. Jangan mutu, ya gitu tapi Mut, jangan mutu dari sana dulu. Jangan mutunya dulu, ntar mutu nyambel. Ya. moto. Wa idan nujumu tumisat. Oh, Nujumu terus tumisat, jangan mutunya doang mutumisat ya. gitu. Ayo, Oh, ya digabung. oh. Wa idzan nujumu tumisat gitu. Nggak pakai gitu, ya. Faidan nujumu tumisat gitu, nggak pakai gitu. Faidan nujumu tumisat. Kemudian. Wa idzas sama ufurijat. Wa idas sama'u furijat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa ini wa idas sama udah. Nusifat. Udah? Diulang lagi wa idasnya. Diulang lagi. Udah ulang lagi. Yang mana Ya. Pak Ustadz? Wa idzal Wa nih. idas sama'u furijat. Oh ini. Udah tadi? Oke balik. Oke. Ulang balik lagi, ulang balik lagi. Oke. Wa idzas sama ufurijat. Wa idas sama'u furijat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal jibalu nusifat. Agak susah emang ini, tapi kakak udah bisa. Agak pendek-pendek gitu ya. Lagunya tuh Gitu ya. Pendek-pendek. pendek-pendek terus aneh-aneh gitu. Kalau yang nggak Aneh. biasa Nah, kan itulah. upisat, ukitat, ujilat tuh. Jadi Ucifat, ujilat. Ya Allah, tak apa Pak ininya Ustadz. kalau yang belum biasa agak-agak gimana gitu. Tak apa Pak Ustadz ada. Ya tak, mangga, monggo. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Wa idzar kuku itat gitu Pak Ustadz. Wa Ya Allah. idal jibalu nusifat wa idar rusulu uqitat. Ukitat. Wa idzar rusulu ukitat. Wa idar rusulu uqitat. Wa idzar buka terus nih Pak Ustadz. Wa idzal ya. Wa idar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu ukitat. Lu-nya pendek. Wa idar rusulu uqitat. Wa idar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu ukitat. Wa idar rusulu uqitat. Ini Pak Ustadz. Li ayyi ya. Kemudian ya li ayyi. Li ayyi yaumin ujilat. Li ayyi yaumin ujilat. Kemudian Di yaumil fasol. Gitu Pak Ustadz. bukan. Liyaumil fasal gitu Pak Ustadz, nggak pakai gitu Pak Ustadz. Liyaumil fasal, iya. Oke. Lanjut atau ulang? Liyaumil fasal, lanjut ulang aja. Yes. Liyaumil fasol. Liyaumil fasal, kemudian Wa ma adraka ma yaumul fasol. diulang lagi. Ulang Pak Ustadz. Ya ulang lagi biar mantap. Wa ma adraka ma yaumul ya Allah. Betul? Yaumul fasol. Fasal.
Wa ma adraka ma yaumul fasl. Kemudian Ini Pak Ustadz, walui gitu ya, walui, wai, wai, wailui, wai, yaumaidil neraka wel. wai, Celaka bagi orang yang suka bohong, suka dusta. oh gitu ya. Walui gitu ya, walui atau Wailu yaumaidil lil mukadzibin. walui, walui, Wailui. wailui gitu ya. Walui Ya, yauma idil mukadzibin. ketinggalin lilnya. Wailu yaumaidil lil Oh iya. mukadzibin. Kata ketinggalan. Heeh. Sedikit lagi. Walui yauma idil. Wailu, lagi ditunggu ayo. Wailu yaumaidil lil mukadzibin. Ayo diulang balik dari Malaysia. Wal Ayo. wal eh Wailui. wailu yauma idil lil mukadzibin. Wailu yaumaidil lil mukadzibin. Kemudian kalestari. Alam nuhlikil Nuh, au Nuh, nuh Nuh, ada tak? Alam nuhlikil. Nah, betul. alam nuhlikil awwalin. Alam nuhlikil awalin. Kemudian Summa nutti'uhumul akhirin. alam nuhlikil awalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Ayo diulang balik. Ulang. Dari mana ya? Dari Suma nih. Thumma ya. Summa nutbi'uhumul akhirin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian Kadzalika naf eh kadzalika naf'alu bil mujrimin. kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemudian Failu ya Allah. betul. Wailui sama kayak tadi. Ada Wa lagi. wa Wailu yawma idzil lil mukadzibin. wailu yauma idil lil mukadzibin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kemudian kalestari ahnan. Terus mana Pak Ustaz? Oh nih ya, atas. Alam nakhluqkum. Oh, oh ya atas dia ini bukan ya yang Aminal Laili pas, oh bukan ya. 19, 20 kok pindah ke sebelahnya. Bukan Oh beda. bukan ke atas. Bukan, itu mah Oh ayat lain. lain ya. Alam nakhluqukum mimma immahin. Ada Oh, enggak? Ayat ada. dulu loh. Jangan ke sono, majunya ke bawah. Terus Salah. ke sebelah ya. Sebelah bawah. Yuk. Nah, alam nakhluqukum mimma immahin. Dikit lagi nih. Kita Alam nakhluqukum mimma immahin. Mimma immahin. Idgham biguna dua tuh. Ya. ulang Pak Ustaz. Ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min Nakhluqukum. Kopnya dibaca satu. Ini kopnya nggak dibaca kol-kolannya.
Alam nakhluqukum. Qaf ini nggak dibaca. Al oh, Warna oranye tuh. mhm. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Pandai. Siapa yang ngajarin nih kalau Kak Ahnan ya? Masya Allah. Kanan Hebat Kak Ahnan. kanan Mhm. kanan ke Ari. Kemudian. Waja'alnahu fi qararin makin. Bagus. Faja'al, faja'al, faja'alna, faja'alnahu fi qararim makin. Coba diulang lagi biar merdu. Oh, waja'alnahu fi qararin makin. Iya, bagus. Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian ila. Ila qadarin gitu Pak Ustaz. Betul, Ila betul. qadarin. Oh, Qadarim il maklum. ila ila qadarin ma'lum. Ila qadarim ma'lum. Kemudian. Wa 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 qadar Faqadar. wa Faqadarna. Gak ada tasdid. wa wa Faqadarna. Faqadarna fi faqadarna Fani'mal qadirun. fa faqo faqo faqadarna fani'ma qadirun. Faqadar. Faqadarna. Fani'mal qadirun. Faqadar. Faqadarna. Faqadarna. Fani'mal qadirun. Coba orang balik. Faqor faqadarna fani'ma qadirun. Faqadarna. Fani'mal qadirun. Nih, wailu diulang lagi nih. Ada lagi. Ayo. Walui Ya. ya Mas ya? Wailu. Walui yauma idin Wailu. Wailu. walui Wailu. wai Wailu. Why, 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 wailu why, wai why? wai Why? wailu yauma idil lil mukadzibin. Ketinggalan lilnya. Lil Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ada zil dulu. Yawma idzil lil mukadzibin. Ketinggalan. wailu yauma idil lil mukadzibin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kemudian Alam naj'alil arda kifata. alam naj'alil arda kifata. Kemudian Ah ya au au wa am au wa ambata. ah ya au ah ya au wa am wata. Diulang lagi. Ah ya au wa ambata. Ahya'aw wa amwata. Coba lagi. Ah ya au wa ambata. Kemudian Nih Pak Ustadz kalau yang rawasia nih atau teruskan ke samikhoti wa asqonakum iya, nih
Terus Kak. وجعلنا فيها Oh, رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Kalau kuat, kalau tak kalau sampai, tak kuat kalau bagi dua. bagi 2. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء furata. Bagi 3 boleh, bagi 2 boleh. Oh, coba Apa dulu. sih yang nggak boleh buat Kak Lestari ini? Ya, Coba dulu ya. ya. Waja'alna waja'alna fiha rawasiya Rawasia, penak. Rawasia. rawasiya fiha rawasiya syamikhati wa asqa wa Koi, as wa waskoinakum asqainakum wa asqainakum ma ma'am Ma'ang ma'ang furta bukan furta. purota. Pura, oh iya. Tidak Pak Ustadz, ulang Agak balik. susah di sini memang, agak Nah susah. Ya, itulah, itulah. waja'alna fiha rawasiya fiha rawasiya Pendek, rawasia. Rawasia syamikhatiu. Agak susah di fiha sini. Rawasia, pendek. fiha rawasiya syamikhati samikhati wa asqainakum Wa ma'an wa asqainakum wa wa asqaina asqainakum ma'an furata. Coba lagi. Wa asqainakum. wa asqainakum ma'an furata. Iya, susahnya di situnya aja ya. وجعلنا فيها رواسي الشامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Nanti ulang-ulang tuh Kak, di situ susah. Iya Pak Ustadz, Waja'alna fiha rawasiya oh وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Ulang balik apa diterusin? Terserah Pak Ustadz, suruh ulang Ulang coba balik dulu boleh saya, biar ya. mantep ayo. Coba deh saya tengok surah ayat nih baru tadi lepas asar, ada surah Oh, nih, tapi tunggu. hebat ini. Hebat ya. Warnanya nak belajar dengan Ustaz Ridwan lah tadi, tunggu-tunggu, mana Ustaz? Oh iya. Cuti besok, Ya iyalah, cuti ada iya ada tak acara. apa, tak apa cakap. Iya. Waja'alna fiha rawasiya Ya. fiha rawasiya Kalau dihenti bukan begitu. panjang, pendek. Waja'alna fiha rawasi gitu ya. Oh, rawasi itu kalau dihentikan. Kalau dihentikan Oh, rawasi gitu. rawasi ya diterusin di rawasi lagi Oh, boleh oh gitu ya. gitu. Waja'alna fiha rawasi Hmm, fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata. bagus tuh bisa lah. Ya masa nggak Oke. bisa terus pinter. Heeh. وجعلنا فيها رواسي الشامخات وأسقيناكم ماء فراتا Ilu yaumaidin. ويل يومئذ للمكذبين ya Kak. Nah, ulang dari sini atau saya Iya, teruskan dari haza? wailunya diulang lagi aja biar Oke, mantap. bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi keburu ada. Wai wailu yaumaidin lil mukadzibin. ويل يومئذ للمكذبين.
kemudian hadza ya, mana ya, tadi? ya betul. Oh, Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. itu tadi saya udah tulis Wailui tapi tadi tidak 28, 29 kan tadi. betul betul. Ya. Ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Bagus. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Kemudian intaliqu Intaliqu ila zillin zi salasi syu'ab gitu Pak Ustaz. pendek. Syu'ab, syu'ab. Oh, syu'ab. Pendek. Intaliqu ila zillin Ila zi zillin, tenang. ila Ila zillin zillin. ila zillin zi salasi Ila zillin zi, gitu dia panjang. oh iza zi iza ya Allah ila zilli zi salasi syu'ab. Intaliqu ila zillin zi salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Salasi shin syu'ab. Diulang lagi Kak. Into intoliku ila Ya, ya, intaliqu ikhfa. Ditahan. intoliku ila zilin zi Ila salah zillin, jangan diling, ikhfa ditahan. zilin Ila il, zillin il, ila zilin zi salah si syu'ab. suab, Pendek pendek, pendek. ya Allah. Intoliku ila zillin zi salah si syu'ab. Intaliqu ila zillin zi salasi syu'ab. Salasi syu'ab, agak susah ya. Dari sa Syu'ab. ke shin. Syu'ab. Ila zillin zi salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Mau diulang lagi? Nanti kita ulang-ulang Pak Ustadz. Berarti kan Boleh. syu'ab. Syu'ab, gitu. Oh. Terusin boleh. La la zolim la zoli macam mana Ustaz? La zalili wa la yughni minal lahab. La zoli La, wala lanya panjang. La zalili wa la yughni minal lahab. la zoli wala La yughni zali, la zaliliu. Dinya panjang, liunya idgham biguna juga ditahan. la zoli La-nya panjang. La zaliliu wa la yughni minal lahab. la zolili wala yughni minal lahab. Nah, pinter. Kalau Ustadz ini orang satu-satunya orang yang berani baca surat ini. 3 tahun saya ngajarin belum ada yang baca surat ini. Hebat ya. Kalau Ustadz berani, keberanianmu mengalahkan Kak Atin. Kak Atin aja Mencoba berani dia Ustaz. baca surat. Masya Allah, hebat hebat. Ya Uh, Allah. uh, terus
innaha tarmi bisyararin gitu Pak Ustadz. Bisyararin kafas itu Pak Ustadz, kasrorin. Innaha tarmi bisyararin kal qasar. Oh, Kal qasar. kosong. Ini inaha tarmi Tarmi, kan tarmi. tarmi Tar, ya. tarmi. Tarmi ya. Oh, abang Inna baca M. tarmi Oh, bisyararin kal qasar. oke, bismillah. Inna tarmi bisa Inna hanya tertinggal. Bukan in inna tapi innaha. innaha tar tarmi bisyararin Bisyararin. Bisyararin. bisyararin kal fasyar gitu Pak Ustadz. Kal fasyar. Kal Ya Allah. kosor. Kosor. Oh, Di kal kosar. kosor Kosor. ya Allah. Kal kosor. Wakaf isyarah. Kal Kal kosri kan ini kal kosri. Dihentikan jadi kal kosor. kosor. Oh, kal kosor gitu. Kal kosor. In innaha tar innaha tar tarni bisyararin. Bisyararin. Sanya pendek. Saya ini salah nih. Garisnya panjang. Oh, itulah Tapi ini tak panjang. panjang. Ini pendek. Ini tak Oh, pendek. bisa Ini tak bisa panjang. roaring gitu. Bisyararin. Bisyararin. In Pak. bisa roaring ka fasor. Kal kosor. Ka Kal kosor kosor. ya Allah. Kal Ya kosor. Allah. Ulang pasal. Monggo. Innaha tarni bisyararin ka kosor. Innaha tarmi bisyararin kal qasar. Kemudian Ka'annahu jimalatun zufron gitu bahasa ka'annahu jimalatun sufar. Sufar. suf Sufar. sufar Sufar. Ka'annahu jimalatun sufar Sufar. Super. Sufar. Sufar. sufar Sufar. sufur Agak sufur susah ya. gitu Sufar. Sufar. sufur Sufar. apa bahasa kurang-kurang kalau udah Agak nyubuh susah udah emang ini ya. udah Emang dengar Pak jarang Ustadz dibaca kan. lagi. Ya Allah. Kalau Iya. udah dengar Pak Ustadz baca kan senang, nanti tinggal ulang-ulang. Betul. Betul. Oh, oke. Habisnya gimana? Jimalatun sufar. Waili sekarang. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yaumul yanziku. Ya Allah. Hadza ya yaumul la yanziku. Yang tikun ya Pak Ustadz? Yang tikun. Yang tikun. Hada yaumula. Hada yaumula yantiqun. Hada yaumula yantiqun. Kemudian wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Wala yu'dzanu lahum Wala yu'dzanu lahum wala faya'tadzirun. wala yu Lanu wala yu wala yu'dzanu lahum wala yu'danu lahum faya faya apa Ustaz? Faya wala yu'dzanu lahum faya faya'tadzirun. tazirun Faya'tadzirun. wala Ayo lagi. wala 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 yu'dzanu lahum faya tazirun Faya'tadzirun. faya Wala tazirun yu'dzanu lahum. Wala yu'dzanu lahum.
faya'tadzirun. Coba diulang lagi. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Iya. Wala yu'zanu lahum faya'tadzirun. Kemudian wailu Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ayo. wailu yawma idil lil mukazzibin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kemudian Hadza yaumul fasoli ya Mas kalau dibaca terus. iya. Fasol. Hadza yaumul fasoli Fasli jadinya. fasli. Hadza yaumul fasli jama Hadza jama'ana yaumul fasli jama'anakum jama'nakum wal jama'ana awwalin. jama'na. Hadza yaumul fasli jama'ana ya bahasa jama'ana ya jama'na. Hadza yaumul fasli jama'nakum ya Allah Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ayo. Hadza yaumul fasli jama'nakum Jama'nakum wal awwalin. wal Bagus. awwalin. Hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum Wa in kana lakum kaidun fakidun. bagus. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Wah, panjang sekali nih, hebat nih. Sampai 50. Nah, yuk. Wailui. Wailui. Wailu yawma idil lil mukazzibin. Wailui yawma idil lil mukadzibin. Kemudian innal muttaqin. Innal muttaqina Muttaqina fi fi zilalin wa uyun. zilalin. Innal muttaqina fi zilalin Zilalin. Panjang. Zilalin. wa uyun. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Ayo. Wa fawakiha. Wa fawakiha Pendek. Wa fawakiha mimma. Wa fawakiha mimma. wa wa ya Allah Wa wa fawakiha fawakiha mimma. wa fawakiha mimma yastahun. Pintar. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ayo. Kulu Washrabu. hani Washrab. Pendek. Ada kulu oren tuh oren. Washrabu. wasrobu hamim Hani. Hani. Bukan hani. Hani. bima kuntum ta'malun. Bagus, bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ayo, inna
inna kadzalika Najzil najri najzil najzil muh muhsinin. inna kadzalika najzil muhsinin. Wailu diulang lagi tuh. Wailu yauma idil lil Lil mukazzibin. mukazzibin. Lilnya Wailu ketinggalan melulu. Wailu wai- yauma idil lil mukazzibin. Ayo. wailu yauma Wai, Pak, idil jangan wailu. wail- Wai. wailu Wai. yauma idil lil mukazzibin. Wailu yauma idil lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ayo. Kulu wa tamatta'um ya Allah. Kulu wa kulu Kulu wa tamatta'u tamatta'u qalilan na innakum innakum mujrimun. mujrimun. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu lagi nih, ada lagi. Wailu yauma idil lil mukazzibin. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Celaka hari ini bagi orang yang suka dusta, mendustakan Allah, mendustakan agama Allah. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wa idza qila Wa lahum idza qila, jangan qaila, qila. Wa wa idza qila lahum wa idza qila bilang lahum panjang. Wa idza qila lahumur wa idza qila lahumur ka'u qa'u la la yarka'un. yarka'un. Lanya panjang. La yarka'un. Wa idza Wa ko idza qila, wa bukan qala. idza Qila. wa idza qila lahumur Ka'u la la yarka'un. wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailu. Wailu yauma idil lil mukazzibin. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Fabi ayyi Wa bi ayyi hadisim ba'dahu ba'dahu yu'minun. fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Coba lagi. Fabi ayyi. Fabi ayyi Fabi ayyi. hadis Jangan fabi ayyi. Jangan. Fabi fabi ayyi ayyi hadisim. Sekali. fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Pandai sekali Ustazah Lestari ini. Masya Allah. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Bukan hanya pandai, paling berani ya. 3 tahun saya ngajarin belum ada yang baca surat ini nih. Masya Allah. 50 ayat nih. Masya Allah. Hebat. Ya Allah. Terima kasih kalau Alhamdulillah, Lestari Anda sudah mau Pak belajar. Ustadz. Semoga Allah memberikan kemudahan ya. Kemudahan terus semangat dan terus semangat. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Sama-sama.